kuomba wazazi, tafadhali chungeni watoto wenu. Watoto wasiende kutembea kwa soko, wasiende huko kucheza pool tables na gambling machines. Na zile bars and restaurants ambazo bado ziko na gambling machines, nataka kukuambia kuanzia leo, enda toa kabla hatujakuja kuzichukua na kuzichoma. Na hizo hata tukizipata hata hatupeleki police station, tunapeleka kwa hiyo uwanja wetu, na mnajua tuna uwanja kubwa, na kuzichoma zote. Kwa hivyo nataka kuwaomba hivi, msientertain hizo gambling machines wakati huu. Itaharibu watoto wetu, itaharibu vijana wetu. Na wale wako nazo, nafikiri mumenisikia vizuri sana. Hizo zilibaniwa kitambo na muachane nazo. Zile stipulated hours za kufungua bus, tunajua kuanzia saa 11 mpaka saa 5 ya usiku. Ule anafungua mapema ama anaenda zaidi, huyo tutafunga baa yake. Hata kama wakati huu ndio wakati uko na customers. Kama utafuata instructions na ile laws zimewekwa na serikali, ujue baa yako tutafunga. Na ninawaomba mchukue hiyo kwa makini. Wakati huu vile shule zimefungwa, ningeomba muruhusu watoto waende kwa conference za kanisa wapate mafundisho. Badala ya kutembea. Makanisa imeorganize conference mingi za watoto, watapata mafundisho mzuri